Kusolwa uKhuzani ngomona ke ngengoma kwakaLuve naye ke uSiphese ehlela laphana ke specialist maZulu dlodla. Sanibonani kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbuzo njengamanje ubuya la yena mathinto acebisa untombi zimqomela amahlaka abanye baqomela imali ngana kwethu ngabusuku lakho lokuqala la ngicela ukuthi usubscribe ushare uphinde comment kanti ke okukhulu nakho konke uma usubscribe ayikho imali yakhe ehambayo kodwa usukwenzela ukuthi kube wena oqala uthola ivideo elandelayo nangesikhathi silandelayo ngana kwethu mina ngaphandle kokuchithela isikhathi sakho ngiyafisa ukuthi sixoxele indaba siphinde futhi simlalele lo muntu obehlaziya yona le ndaba ukuthi ke uKhuzani akaphathekile kahle neze njengoba ke uLuve ekhiphe ingoma yaphinde yadla ikhotha kanti ke njengamanje uzokhumbula ukuthi uLuve ukhiphe ingoma ethi xola lapho khona ke ethi iy'ngane zami akungabi lona ihawu lokuthi ke kube ukuthi sisathandana kodwa lapha nebefisharishe khona uSiphesihle umntakazi uzokhumbula-ke ukuthi ingoma enoluve noSiphesihle bezijwayeleke laphana kuKhuzani kanti endoda iveze ukuthi uKhuzani ubefisa ukuthi le ngoma-ke beyirekhode ngawo-ke uDisemba kabangasaphatheka kahle njengoba-ke wabe esephusha ingoma yakhe-ke utira laphana ngesikhathi-ke sokuthi aphushe uLuve mfowethu kanti-ke waphusha kancane indaba yaLuve esenzela ukuthi engalokhu ekhuluma ngana kwethu mina ngiyafisa ukuthi ngizwe uvo lakho ngaphandle kokudlulela phambili ngicela ukuthi usubscribe ushare uphinde ucommente sikwazi ukuthi sihlangane kuzo zonke inkundla zokuxhumana ukuthi nje iKhuzani TV lapha khona-ke uzosithola ku-Twitter usithole ku-Instagram usithole nalapha naku-TikTok uphinde futhi usithole naku-Facebook laphana-ke ku-WhatsApp sitholakala ku-079 8414163 079 8414163 ngane zakwethu mina ngaphandle kwanda kakhulu nayi ivideo yakho lapha khona-ke insizwa ihlaziya kodwa-ke ithe imihlaziya into ebonakalayo nezwakalayo ecacile. Yabona-ke le eyogcina ngiyoze ngingene la kwa-TikTok ngolesihlanu fanisa ningi-2 nansi-ke imbangela yokuthi-ke egcine uBafu engajabulanga ngengoma kaLuve noSiphe ukuthi-ke le ngoma kufanele beyifake kwi-album yakhe ezophuma ngoDisemba but kwangenzeka kanjani Luve wabuya wazwe akangavumelana nakho ukuthi-ke iyongena kule album yakhe uKhuzani ngoDisemba waseyabuye ezoyikhipha ingakho egcine sephusha le ngoma kaTira ukuze kutrende yona ama-Blue Nation adlale yona ayiyeke leyana ngoba bayazi ukuthi uSiphe noLuve banyambanyambana ngapha kuma-Red Nation so uma esekhiphile yena ngapha itrenda usiyabuya lo sizokhipha le ngoma kaTira video content no hayi ayileyana ningayi kuyo ngangenza ngisaphosa ukuthi uzokhipha ngangigcine icala kodwa-ke inkulumo yami nabo ayihlangananga ngoba kufanele le ngoma le iphume kule album yakhe uKhuzani ezophuma ngoDisemba nje ngoba siyazi futhi hit umumva nje ibiseshaya hit song siba noLuve naye uSiphe but kulokhu ushintshile lo mfana uLuve wathi noma ayisengiyayimela nami lo mfana lo uLuve une backup ngale ngemuva engaphezulu kwakhe umgodi naye lo makoti uSiphe lokho so umakoti womuntu loyana une backup naye enkulu naye engaphezulu kwakhe so kokunye akazi kube ngombubeni abanye ngabe ivezile obalento le kodwa ngokuthi ingale ndlela eyiyona wayesenza indlela enze ngakhona akajabule neze nakancane le ngoma akajabule ngoba bokufanele le ngoma iyongena kwi-album yakhe bokufanele le ngoma izotrenda ngayo ngoDisemba ngoba uyacabana kuthiwa kule ngoma uke wangena nje kuye and abamfakanga labafana labo lemfana labamfakanga kodwa kubeni uke wangenayo beze chuma ingoma ube kaKhuzani kwahlakanipha umfana kwangamfaka kodwa kwamshaya ngezakhe induku ngoba lezi induku ezakhe uKhuzani kodwa ukuthi ngoba nakekho so kwaloko kumcasule nje kakhulu lokho so ngeke ngisangena la TikTok ngizoyiphosta le video bese ngingabe ngisangena ngizongena ngolesihlanu sengizophetha iviki sengisho futhi kule weekend singalindela inani phela lapho ngoba ayiniyangithuka ama-Blue Nation angilwe nani mina nginikhonze ama-Blue Nation nje futhi anginalo iqhawe ngiqonde ngqo kodwa leyo ukuthi abafana abancane becindezele bevalelwe ngenxa yomona abafana abancane besebenzela abanye abantu ayikho lento leyo akajabule akaneme neza akaneme ngoba le ngoma ufanele ingene ku-album yakhe yangoDisemba
uthi umfana uLuve kwathi chu, ani kwashona ngathi kuyaculwa, cula ndoda, sekubuhlungu manje.